Ne mogu više, tako sam gladan. Hej, što je to buka tamo? Je li to Betty? Ne znam gdje O, je. ne. Pa, što učiniti? Ah, da, ovo će biti dovoljno. Betty voli Skittles. Izdrži, prijateljice. Slatkiši stižu. Što? Je li to kiša bombona? Drž, ispustit ću pitu. A što je ovo? Auć! Što radiš? Čini se da je ljuta. Dobro, uhvati tortu. Pa, to je to. Tražio si izazov. Gdje smo? Da, dobili ljuti smo... Pa, želim vafle baš kao na slici. Bit će gotovo. Spreman sam. Se slušem. U borbi. Ukusno, žao mi je. Ali vrijeme je da se prionemo poslu. Sipam brašno u zdjelu. Razbijam 2 jaja. I naravno, šećer, malo mlijeka i maslac. I sada sve trebamo pomiješati. Baš tako. Gledaj i uči šišmišu. To bi bilo nešto iz čega možemo učit, zar ne? Sada Ulijte ću... tijesto u zdjele. Baš tako. Malo crveno. Crvena boja i promiješati. Da, točno. Želiš li se natjecati u brzini? Pa, priček. Svo moje tijesto u boji. Spreman je. Sad ću ga samo prelit na pekač za vafle na izmjenično izmjenjujući boje. Vrijeme je da ispečem svoj vafl. Volim Nutellu toliko. Što? Da, njegovi vafli su već spremni. Trebam smisliti nešto. Točno Nutella. Dodat ću brašno pravo u to. I mlijeko u isti. Stavi. Ja ću sve pomiješati. Ulij tijesto u pekač za vafle i možeš peći. Siguran sam da će joj se čokoladni vafl svidjeti. Kako ti se to sviđa? Trebam ukrasiti svoje vafle. Umočiti ih u čokoladu, a zatim u šarene mrvice. Ljepota! Izvrsno. Je li ovo vafl? Ovdje imam pravi vafl s javorovim sirupom i šećerom u prahu. I jagode za dekoraciju. Moja vafla je gotova. Oni ih ukrašavaju. Moram ih i ja ukrasit. Skittles bombonima. Uredit ću vafle sa slatkišima i ispasti će odlično. Tako je cool. Volio bih da mi je ostalo nešto. Wow, ne znam ni gdje počet. S duginih vafla mislim. Kakav miris. I tako ukusno. To je super, Ben. Sada vaflu od Kate. Slatkiši i čokolada. Neobična tvrtka. Nacija. Sviđa mi se. I naravno, bakin vafli. Curi mi slina. Kako ukusno. Ne mogu odlučit. Svi su jako ukusni. Želim ih sve pojesti. I bakin wafl, i dugu, i čokoladu. Jednostavno ukusno. Želim ih sve pojesti. Tako dobro. Njami. Betty, jesi li u redu? I tko je pobjedio? Zanimljivo. Što kuhamo ovaj put? Skoro gotovo. Evo, htjela sam batak. Lako. Gdje da nabavim? Makni to. Makni to. Kako god ti kažeš, draga. Ali ja ću to kuhati. Sada ću ga premazati malo uljem. Dodati začine.
Samo na vrhu, tako. Narezat ću jabuke ovako. Kakav miris. Stavit ću to unutra i rasporedit ću druge komade oko svoje piletine. Baš tako. Stavimo to u pečnicu. Što? Baka je već sve napravila? Mislim da imam ideju. A uzmi ljute čips i dodaj ljuti umak na njih. Sada trebaš sve rastegnuti. Da, to je ono što trebaš. I moja panada za piletinu je spremna. Batak, sad je tvoj red. Protresi. Prekrasno. Tako lijepo. Gotovo je spremno. Samo ide na pleh za pečenje. Tko kuha tako? Pogledajte kako bi se to trebalo raditi. Pospite različitim začinima i utrljajte ih u nogu. Upravo ovako. A sada ću pržiti ove batke u svojoj grill tavi. Glavno je da Pazite da ne zagore. Presavite ga upravo ovako. Wow, bako, nisi gubila vrijeme ovdje. Piletina je spremna. Nekoliko kriški naranče i ukras na nogama. Ovo razumijem. Kate, pazi na svoje jelo. To je u redu. Moje Bit noge... će hladnije. Samo ću ovdje oblizati prste. Nešto se događa? Nije šala. Tresi su gotovi. Moju nogu. Jedino što je ostalo je staviti ih u potpuno nov... Savršeno pečenje. I poslužit ću ih kod fontane. Dakle, samo dodajte sir i vojla. O da, pronađen je sir. Betty, nadam se da to cijeniš. Wow, sve je tako drugačije. Je li to fontana sa sirom? Započnimo s tim. Umočit ću ga u umak. Wow, izgleda tako cool. Wow, ima nevjerojatan okus. Piletina ili bataci? Piletina ili bataci? Počet ću s batacima. Također ukusni. Ali su... tako oštri. Ne, tako ljuti. Trebam neku drugu piletinu. Uspjelo je. Ali bakin piletina je tako dobra. Probat ću za batak. Miriše dobro. Wow, bako. Nevjerojatno je. Definitivno si pobjedila. Ne brinem za ponašanje za stolom. Piletina je tako ukusna. Da, ne možete pobijediti baku, gubitnici. Što misliš da će biti ovaj put? Želim pomfrit. Možeš li to napraviti? To mi je sasvim lako. Baka će to shvatiti. Jao! To su moje stare kosti. Mogu to podnijeti. Nareži krumpire. Hej, je li ovaj nož zaglavljen? Sagnite Jao, to nisam bio ja. To je baka. Što? Nemoj ometati baku. Što bi moglo biti bolje od samo nekoliko komada krumpira? Stavit ću ih u lonac. Breli ih uljem i pospi mojim začinima. Grančica rožmarina neće škoditi. Ja ću to ponijeti. Ili ne, ja ću to ponijeti. Smirite se, obojica ćete mi pomoći. Sada ću vam pokazati što su moji profesionalni kuhinski uređaji sposobni učiniti. Nekoliko okretaja i krumpir se pretvorio u spiralu. Jeste li to ikada vidjeli? Sad ćemo ga samo pržiti u kipućem ulju. I završila sam s rezanjem. Sad ćemo sve staviti u toster. Lansiraj i bum! Glavno je uhvatiti sve.
Ups, malo sam promašila. Sad ću pokupiti. To je to, baš kao u McDonald'su. Oh, čini se da je ovaj moj... Moj krumpir je pečen i kakav okus ima. Sada, jedino što preostaje je preliti umak od sira. To je to. Tako dosadno. Tako trebate poslužiti krumpire na stol. I umak za roštilj puno bolje pristaje. O, prestani. Najbolji umak je kečap. Hajde, Betty, dokaži im. Ura. Toliko krumpira. Počet ću s ovim. Baš kao na slici. Prelit ću ga kečapom. Miriše kao McDonald's. Tako super i okus također. Tako dobro. Sad, bakin krumpir. Koliko umaka? Nije loše, ali nije baš ono što sam htio. Oh, što je ovo? Izgleda neobično. Kakvog je okusa, pitam se. Umočimo to umak. I kušat. Vau, nevjerojatno je ukusno. Pene, ti si genije kuhanja. O, da, ja sam najbolji. Mislim, hvala. Pretplatite se na Multido kako ne biste propustili ovako zabavne i ukusne izazove. Vidimo se uskoro.